Fara jwa Green Life ni jo kinyete ntere chamero na tharakanithi na aria kariba kera nguru kimagutuni kega nguru pole pole na kinyachogoria bariongeri ni ageni baba baria bagwatanirite na nja ya Weru TV na FM akarine bombite kwa mukira mataro na kinyamoritani ukonie urimi bwa bata kinyandawa iria babatere gutumira urimine bwao nekenda bona matunda zari na umithio. Morgan Mweti na Rugonoro. Ntuku ya naro musafara jwa Green Life bagotanite na Weru TV na Weru FM ijo kinyete ntere chogoria keria magutuni pole pole na ntere inge cha kaunti ya Tharakanithi. Nteriji arimi bakawai bagukari na biuria nkabo arabonete machokyo kumakire Green Life. Mbekerete fertilizer kekio agakwa na ngagikira kiu ngikirite na ikagundi nonto nindi ma grade 1 etaza gotweka nonto ndemenyeraza na kamenyera weguru no tubakuerera na nde kanda igwa bokiaria na murimi wa kaoa ndi murimi leure kaoa gakwa kenda kagunda ngara karaka ngakathithia atia ndioria atere ni onto kaoa gakwa kagunda kanjeragia gwitika ndi kiuria gakwa ndoria atere nda wele umba kodiria ndigiri kuma ndi igitagia le niliku billionaire. Yeah. Asante sana. Nindori atere no taleu kakajiere wega. Nkenda olia ndawa no ile kon kawira ne onikenda mpende wiete tekende. Ravera toto katima music 20 yake yeke bweri yake 20 liters. Ndio. Kimera yake ugatua kikoga ngiri kapsa akimea kira ngirini iyo kimea kwamba yako bebo niko bwa sawa kama ya kurea yero karumia fertilizer na ndego kadhumu watu akimera yake ngirini yeko mea ukuje roe bwega na kurea bwa sawa mea bibi ni iyo biabi ya kimera lavenda toto. Oh yes. Na lavenda toto dima music yake 20 kibwa 20 liters na tika wake nyampembe chieto na mengo yeto chio dato dima mbio 20 mils 20 liters ya roye. Nkuruki Green Life bari na ntaira inge nkabo kire kuongera murimi gikeno. Tuena ndawa o wetwa Benzoron no the matter rate of 5 mils per 20 liters. Na ke gunyoge yaku ke dholi kanite na ke buruburu na mpempe yaku gakura kabisa. Iro ga kinyoge ya mpempe yake. Iro ga igunyobi onde muri ga junde jo katapila. Na manto mauma ke mesa sawa. We uko thimo gondani jo aku okethera mboso ji aku kai kungonta. Ndio. Kai kurungura nondo bwali wa kuingia twena ndawa itagwa optimizer ni muthemba jwa biostimulant na wamelinga mugunda njwa kumbe mbose yaku kana mpempe yaku ikaomba kuumiria murugutira jo ntuko 21 mwankambura yule kana mwanka kemera gyaku kirore atia mwanka kemera gyaku gikole. Morgan Mweti, Weru TV, Tharakanithi.